салом дӯстони гиромӣ, донишомӯзони азиз ва алоқамандони забонҳои хориҷӣ. дарси чорум аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул А1. Истанбул А1. хуб, ҳамагӣ шуморо ба канали донишомӯз хушомадид мегӯем. агар назару мулоҳизаҳое ки дошта бошед дар бораи дарсҳои мо метавонед дар зершарх ё комментария нависед ё пешниҳодҳое дошта бошед ки барои дигаргун сохтани дарсҳои мо бихоҳед, онро нависед ва худо хоҳад он дархосту он пешниҳодҳои шумо бар назар гирифта мешавад дар дарсҳои оянда. ва инак мо шумо расидем ба саҳифаи 10. дарсҳои гузашта дар бораи шиносоӣ, салом додан, аҳволпурсӣ, шинос шудан, ба ҳамин минвол гуфтугӯҳоро хондем, гузаштем ва тарҷума кардем ва баъзе машқҳоро кор кардем. ва инак дар бораи таманниёт ё орзуҳо ки барои дигар кас мо таманно мекунем, орзу мекунем, дархост мекунем, яъне дархост не, яъне таманно мекунем, дар бораи онҳо мегузарем. агар дар ёдатон бошад, дар саҳифаи 1 дар аввали дарс, яъне мо гуфтем ки танишма шиносоӣ, силамлашма яъне салом додан, дилеклер яъне орзуҳо, таманниётҳо. ана ҳамин дилеклер ана ҳаминҳо ҳастанд. яъне як кас таом хӯрда истодааст, мегӯем афият олсун, афият олсун, яъне иштиҳои том, яъне мо орзу мекунем ки иштиҳои том дошта бошад. ё як кас дар беморхона аст, мегӯем шифо ёбед, худо шифо диҳад, яъне ба мисли ҳамин орзуҳо ё ки таманниётҳо имрӯз мегузарем инҳоро. машқи чорум, яндагӣ ифодалари ресимлерли эшлештирилим. яндагӣ ифодалари яъне ифодаҳои зерро ҳаминҳоро дар назар дорад. ифодаҳои зерро ресимлерле, ресим мешавад, лер шакли ҷамъ аст, ресимлерле ле яъне бо ҳамроҳӣ мешавад. ле ресимлерле бо ҳамроҳӣ, яъне ҳамин ифодаҳоро, ҳамин ибораҳоро бо расмҳо эшлештирилим, яъне пайваст менамоем, пайванд мекунем, яъне кадомаш бо кадомаш муносиб аст, онро бо ҳам пайваст менамоем. он рақамро дар инҷо менависем, мо мефаҳмем ки дигар ҳамин чизро дар назар дорад. хуб, рақами 1 шаклаш ба монанди кадом бозие ҳаст. дар ҳолати бозӣ кардан туркҳо ба ҳамдигар чӣ мегӯянд, онро бояд мо шумо аз инҷо интихоб кунем ва он рақамро дар инҷо нависем. хуб, аз рӯи ин ибораҳо меравем. афият олсун, афият олсун яъне ба маънои иштиҳои том, нӯши ҷон. олсун аслан калима ба калима агар тарҷума кунем, баъзе ҳолат маъниҳо туғри намегиранд, яъне муносиб намеоянд. яъне олсун бошад, афият олсун яъне офият бошад. албатта дар забони тоҷикӣ ин хел намегӯянд. дар забони тоҷикӣ мегӯянд иштиҳои том, нӯши ҷон, нӯши ҷон шавад, иштиҳои том. хуб, иштиҳои том дар инҷо кадом аст? хуб, рақами 8 аст. рақами 8 иштиҳои том. албатта ин pdf аст, чӣ хеле гуфтем, дар инҷо навишта намешавад. хуб, идерслер, идерслер, идерслер яъне вақте туркҳо, мардуми Туркия, вақте ки як нафар ба сӯи дарс меравад ё ки як нафар дар синф ҳам бошад, ба ҳамдигар мегӯянд ки идерслер, ё устодон ба донишҷӯён мегӯянд ки идерслер, идерслер. и хуб мешавад, дарс мешавад, лер ҳо мешавад, яъне дарсҳо, дарсҳои хуб. дар забони тоҷикӣ
یعنی نمیدونم این چیز هست نیست. یعنی وقتی که یک کس به درس میرود چی میگویند به راستی معلوماتی پره ندارم، اما ترجمه این درس های خوب، یعنی درس های خوب تمنا داریم برای شما درس های خوب تمنا داریم. شاید گاه پدر و مادرم با فرزنداشون وقتی که مکتب رای میکنن یعنی میگوین یعنی خدا ذهنی برو نصیبت کند یا خدا فهمیشت رو خوب کند، یعنی به همین معناها. اما در اینجا ترجمه این عباره ای درسler یعنی درس های خوب، یعنی منظور درس های خوب آرزو دارم برای تو. bol şanslar bol گفته زیاد می شود، یعنی شانس گفته همون شانسی تاجیکی است. شانس یعنی اصلا در زبان روسی در زبان انگلیسی هم اصلا آواز کمی تغییر می یابد، لیکن همون قریب که یک کلمه هستند. شانسlar یعنی شانس ها، bol şanslar یعنی شانس های زیاد، شانس های فراوان برای تو تمنا داریم. این عادتا در باره بازی می رود. وقتی یک کس بازی میکند و شانس است میبرد یا بای میتید کامیاب می شود یا ناکام می شود، در باره همون است. یعنی این شانسlar bol şanslar یعنی شانس های فراوان برای تو آرزو داریم. tebrikler پس این رقمی یک هست. تبریکلر یعنی تبریک ها ترجمه می شود. البته در زبان ترکی تبریک ها نمیگیم بلکه میگیم مبارک باشد با رقم 7 توری میگیرد. یعنی یک کس دانشگاه را ختم میکند میگیم مبارک باشد، مبارک شود. چاک یاشا چاک گفته زیاد، یاش گفته عمر را در نظر دارد. یعنی چاک یاشا عمر زیاد. در وقتی عطسه زدن استفاده می شود. یعنی یک نفر وقتی عطسه میزند نفر دیگه میگه چاک یاشا. یعنی چاک یاشا در زبان ترکی عادتا کلمه پیرشا استفاده می شود و سلامت باشین. در اینجا عمری دراز اگر ترجمه کنیم بهتر می شود. یعنی چاک یاشا عمری دراز خواهانم برای تو، عمری دراز. و نفری که عطسه زده است او در جواب میگوید که hep beraber یعنی همه با هم. یعنی اون گفت که عمری دراز خواهانم برای تو، پس این هم میگه که همه برابر، یعنی همه با هم، یعنی عمری دراز. لطفاً به این رسم مناسب می آید. لطفاً یعنی اون شاید که بینشون یکم خفگی شده است بین زن و شوهر و این شاید شوهرش باشد گل آورده است میگه لطفاً یعنی لطفاً در زبان ترکی نیست، لطفاً استفاده ترجمه شود. لطفاً یعنی خواهش میکنم همین گل رو که لطفاً. و özür dilerim معذرت میخواهم، عذر میخواهم به این رسم طوری میگیرد. یعنی شاید یکون گناه کرده است یا یکون کمبودی گذشته است از این پسر بچه که میگوید özür dilerim یعنی معذرت میخواهم. iyi geceler یعنی ترجمهش شب خوش و شب بخیر یا خوابی خوش ترجمه می شود. یعنی وقتی یک کس خیر خوش کرده است میگیم iyi geceler یعنی شب بخیر. اما یک کس به اتاق خواب رفته است میگیم iyi geceler یعنی خوابی خوش. پس رسمی دویم است. geçmiş olsun به این رسم مناسب می آید. یعنی وقتی ما نفر رو در بیمارخانه میبینیم یا عموما نفر رو بیمار میبینیم میگیم geçmiş olsun. یعنی به زبان ترکی میگیم خدا شفا دهد، یعنی شفا یابد. اما در اینجا ترجمه کلمه به کلمه geçmiş گذشته رو میگن olsun باشد، یعنی در گذشته ماند، در گذشته باشد معنیش میشود. اما در وقتی ترجمه میگیم شفا یابد، خدا شفا دهد.
аммо ин калима на танҳо дар бораи беморон истифода мешавад. Ҳар касе ки ба сараш ҳар мусибате омада бошад мегӯем ки гечмиш олсун. Маслан як кас садама кардааст, мегӯем гечмиш олсун. Як кас масалан ягон мусибате дар хонааш омадааст, мегӯем гечмиш олсун. ин дар ҳолатҳои мусибат, дар ҳолатҳои нохуб истифода мешавад. Мутлуилар яъне солҳои саодатмандона ё солҳои бо саодат, солҳои хушбахтӣ тарҷума мешавад ва ин дар ҳолати зодрӯз доштан, яъне дар ҳолати ҷашн гирифтан истифода мешавад. Як нафар ҷашн дорад, мегӯем мутлуилар. Мутлуилар яъне солҳои оянда солҳои босаодат бошад. Манзур яъне мутлуилар солҳои босаодат. Тамом дар инҷо ба ин расм мувофиқ меояд. Тамом яъне дар забони тоҷикӣ аст майлаш тамом яъне хуб. Дар забони англисӣ окей истифода мешавад, тарҷума мешавад. Иёлҷулуклар ин иборат дар ҳангоми сафар истифода мешавад. Вақте ба як ҷо сафар мекунем, хусусан таксиҳо низ ин чизро бисёр мегӯянд. Яъне вақте ба ягон истгоҳи роҳи оҳан ё ба фурудгоҳ вақте мебаранд шуморо, мегӯянд иёлҷулуклар. Яъне дар забони тоҷикӣ мегӯем роҳи сафед. аммо дар ин ҷо и хуб мешавад, ёлҷу мусофир мешавад, ёлҷулук сафар мешавад, лар ҳо мешавад. яъне сафарҳои хуб тарҷума кунем, агар сафарҳои хуб. аммо дар забони тоҷикӣ намедонам сафарҳои хуб истифода мешавад ё намешавад. одатан мо тоҷикон роҳи сафед мегӯем, роҳи сафед. хоб инро ҳам саросимавор тарҷума кунем. Aşağıdakileri bakalım. Ne zaman, ne söylüyoruz? Eşleştirelim. Yani iboraҳое ки дар поён ҳастанд, биёед нигоҳ кунем кай чӣ мегӯем ва онҳоро пайваст намоем, пайванд намоем. Яъне аннелер гунӯ рӯзи модарон, ҳасталик, беморӣ, байрам, ҷашн, ид, дӯн, тӯй, арӯсӣ, دوم گونو روزی تولد یا که زادروز. یعنی یل یعنی سالی نو. یعنی در همین 6 عباره که اینجا آورده است، یعنی در همین روزها، در همین مناسبت ها، یعنی ما چی میگوییم اونها رو در اینجا آورده است و اینها رو به اینها پیوست مینماییم. یعنی اننلر گونو در روزی مادران چی میگوییم؟ میگوییم اننلر گونو کتلو olsun anneciğim. روزی مادران کتلو خوشبخت می شود، خوشبخت باشد، سعادتمند باشد. اما در زبان تاجیکی میگیم روزی مادران مبارک باشد، مادر جانم. خب hastalık یعنی بیماری، در حالت یک کس رو در حالت بیماری میبینیم میگوییم که geçmiş olsun. خیلی در بالا گرفتیم شفا یابه. Bayram در حالت جشن میگوییم که bayramınız kutlu olsun. Yani عیدتان مبارک باشد، جشنتان مبارک باشد. Düğün روز عروسی میگوییم sonsuz mutluluklar. Yani saadetmand خوشبختی به پایان آرزو دارم. خوشبختی به sonsuz به پایان، خوشبختی به پایان به شما آرزو دارم. doğum günü yani zodruz. در روز زادروز میگویم doğum günün kutlu olsun nice senelere. روزی زادروزت مبارک باشد nice senelere، سالهای فراوان، سالهای زیاد مثلا آرزو داریم. خب یعنی یل سالی نو. در سالی نو میگویم iyi seneler یعنی سالهای خوب. یعنی در زبان تاجیکی خیلی میگیم سالی نو مبارک باشد. خب این بود درسی 4 از سلسله درس های زبان ترکی از کتاب
Istanbul A1 то дарсҳои навбатӣ. Худоҳофиз.